Hud, Meka, 123 ajeta. Ima Allaha milostivog samilosnog. Elif, lam, ra. Ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od milostivog. Elif, lam, ra. Ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. Da se samo Allahu klanjate, ja sam vam od njega da opominjem i da radosne vijesti kazujem. Da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Allahu ćete se vratiti, a on sve može. Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od njega sakriju, a i kad se u ruho svoje umotavaju, on zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On uistinu zna misli svačije. Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj knjizi. On je u 6 vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijestol je iznad vode bio, da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći ovo nije ništa drugo do očita varka. Ako i mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će sigurno reći zašto je zadržava, a onoga dana kad im dođe neće biti od njih otklonjena i sa svih strana bit će okruženi onim čemu su se rugali. Ako čovjeku milost našu pružimo pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatim obaspemo poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći nevolje su me napustile, on je doista umišljen i razmetljiv. A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavljuje izostaviti. Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavljuje izostaviti. Što tišti grudi tvoje zato da oni ne bi rekli zašto mu nije poslano kakvo blago ili zašto s njim nije došao melek. Tvoje je da opominješ, a o svemu se samo Allah brini. Zar oni da govore, on ga izmišlja, reci, pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. Ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega, zato muslimani postanete. Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onome svijetu samo vatra peći, tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur'an kao svjedok njegov i još prije njega knjiga Musava, putovođa i milost, to su oni koji vjeruju u njega. A onima koji su se protiv njega urotili, vatra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u njega, on je zaista istina od gospodara tvoga,
ali većina ljudi neće da vjeruje. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: ovi su izmišljali laži o gospodaru svome. Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobožce, koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju. Oni i u onaj svijet ne vjeruju. Oni na zemlji ne mogu Allahu umaći, niti osim Allaha drugog zaštitnika imaju. Njima će patnja biti umnogostručena, jer nisu htjeli ni čuti, ni bilo šta vidjeti. Oni su sami sebe upropastili, a neće im biti ni onih koje su izmišljali. Oni će zbilja na onome svijetu biti sasvim izgubljeni. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici dženeta. U njemu će vječno boraviti. Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje, a mogu li se oni uporediti? Pa zašto ne razmislite? I Nuha poslasmo narodu njegovu. Ja sam tu, govorio je on, da vas otvoreno opominjem, da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu. Ja se zaista plašim za vas patnje na nesnosnome danu. Glavešne naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše: koliko mi vidimo, ti si čovjek kao i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama. Ne vidimo da ste vi imalo od nas bolji, šta više mislimo da ste lažljivci. O narode moj, govorio je on, da vidimo ako je meni jasno ko je gospodar moj, iako mi je on od sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to. Zar da vas silimo da to protiv volje vaše priznate? O narode moj, za ovo ja od vas ne tražim blaga. Allah će me nagraditi i ja neću otjerati vjernike. Oni će pred gospodara svoga izići, ali ja vidim da ste vi narod koji ne zna. O narode moj, ko bi me od Allaha odbranio kad bih ih ja otjerao, zašto se ne urazumite? Ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznata budućnost, niti kažem, ja sam melek, a ne govorim ni o onima koji vaše oči s prezirom gledaju. Allah im nikako dobro neće dati. Da Allah dobro zna šta je u dušama njihovim, jer bih se tada ogriješio. O Nuhu, rekoše oni: ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono čime nam prijetiš ako istinu govoriš. To će vam učiniti samo Allah ako bude htio, reče on, i vi nećete moći umaći. Ako vas Allah hoće ostaviti u zabludi, neće vam savjet moj koristiti, ma koliko vas ja želio savjetovati. On je gospodar vaš i njemu ćete se vratiti. Zar ovi da govore, on ga izmišlja, reci, ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete. I Nuhu bi objavljeno, osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati. Zato se ne žalosti zbog onoga što oni stalno čine. I gradi lađu pred nama i po našem nadahnuću. I ne obraćaj mi se više zbog nevjernika, oni će sigurno biti potopljeni. I on je gradio lađu i kad
god bi pred njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama, govorio je on, rugat ćemo se i mi vama onako kako se vi rugate. Saznaćete zaista koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti. I kad je zapovijed naša pala i voda s površine zemlje pokuljala, mi smo rekli, ukrcaj u lađu od svake životinjske vrste po jedan par i čeljad svoj, osim onih o kojima je bilo govora, i vjernike, a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. I on reče, ukrcajte se u nju, u ime Allaha neka plovi i neka pristane. Gospodar moj uistinu prašta i samilostan je. I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda, i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko. O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. A on reče, sklonit ću se na brdo, kako brdo koje će me od vode zaštititi. Sklonit ću se na nekakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti osim onoga kome se on smilovao, reče Nuh, i val ih razdvoji i on potopljen bi. I bi rečeno, o zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani, i voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini Erdžudi, i bi rečeno, daleko nek je narod nevjernički. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao, Gospodar moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito. I ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem ti da neznalica ne budeš. Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. O Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovnim. O Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom, bit će naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koji će poslije snaći naša kazna nesnosna. To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo, niti ni narod tvoj niste, ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će zaista u korist čestiti biti. I Adu, brata njihova Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, vi samo neistine iznosite. O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo, mene će nagraditi onaj koji me je stvorio, zašto se ne opametite. O narode moj, molite gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se, a on će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu uz onu koju imate. I ne odlazite kao mnogobožci. O Hude, govorili su oni, nisi nam nikakav dokaz donio i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo. Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo. Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo. Ja pozivam Allahu za svjedoka, reče on, a i vi
Posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge njemu ravni smatrate, pored njega. I zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajete. Ja se uzdam u Allaha u moga i vašega gospodara nema ni jednoga živog bića koji nije u vlasti njegovoj. Gospodar moj zaista postupa pravedno. Pa ako okrenete leđa, a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano, gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti i vi mu ničim nećete nauditi. Gospodar moj zaista bdi nad svim. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Huda i vjernike s njom. Huda i vjernike s njim spasali i patnje surove ih poštedjeli. Eto, to je bio Ad, on je dokaze gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim i pristajao uz svakog silnika i nadžiju. I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a bit će i na sudnjem danu. Ad doista nije vjerovao u gospodara svoga. Daleko neka je Ad narod Hudov. I Semudu, brata njihova Saliha, o narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu i drugog Boga, osim njega nemate, on vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj, zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. O Salihe, govorili su oni, ti si među nama prije ovog cijenjen bio, zašto nam braniš da se klanjamo onome čemu su se preci naši klanjali, mi uveliko sumnjamo u ono čemu nas ti pozivaš. U narode moj, govorio je on, da vidimo, ako je meni jasno ko je gospodar moj, iako mi je on sam vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti, ako ga ne budem slušao, da vi biste samo uvećali propast moju, o narode moj. Evo, ova Allahova kamila je znamenje za vas, pa pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne činite joj nikakvo zlo da vas ne bi zadesila kazna bliska. Ali oni je zaklaše, pa on reče, živjet ćete u zemlji svojoj još samo 3 dana, to je istinita prijetnja. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Saliha i vjernike s njim spasili. Od sramote toga dana, gospodar tvoj je uistinu moćan i silan. A one koji su činili zlo, pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi i nepomični, kao da na njoj nikada nisu ni postojali. Semud doista u gospodara svoga nije vjerovao. Daleko neka je Semud i Ibrahimu smo izaslanike naše poslali da mu donesu radosnu vijest, mir, rekoše, mir, odgovori on i ubrzo im donese pečeno tele. A kad vidje da ga ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni, mi smo Lutovu narodu poslani, a žena njegova stajaše tu i mi je obradova smo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmijehnu. Jadna ja, reče, zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muž je star, ovo je zaista nešto neobično, zar se čudiš Allahovoj moći, rekoše oni, Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj, on je doista hvale dostojan i on je plemenit.
on je dostojan hvale i on je plemenit. I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest on se poče raspravljati sa našim izaslanicima o narodu Lutovu. Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. O Ibrahime, prođi se toga, naređenje od gospodara tvoga je se desilo. O Ibrahime, prođi se toga, naređenje od gospodara tvoga je stiglo. Njih će stići patnja sigurno. I kad izaslanici naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: ovo je mučan dan. I narod njegov pohrli njemu, a i prije su radili sramotna djela. O narode moj, reče on, eto mojih kćeri, one su vam čistije, bojte se Allaha i pred gostima mojime ne sramotite, zar među vama nema razumna čovjeka? Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri, rekoše oni, ti doista znaš šta mi hoćemo. Ah, da ja samo imam moć, reče on, ili da se mogu osloniti na nekog snažnog, a meleki rekoše: o Lute, mi smo izaslanici gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći, bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire, rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu. I kad pade naredba naša, mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore, vi dolje, i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata, koje je neprekidno sipalo. Obilježeno od gospodara tvoga, a ono nije daleko ni od jednog nasilnika. I Medijenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. I krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna pa da svi nastradate. O narode moj, pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji praveći nered. Bolje vam je ono što Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hoćete da budete vjernici, a ja nisam vaš čuvar. O Šuajbe, govorili su oni, da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali, ili da ne popuštamo sa O Šuajbe, govorili su oni, da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali, ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja. Baš si pametan i razuman. O narode moj, govorio je on, shvatite da je meni jasno ko je gospodar moj i da mi je on dao svega u obilju. Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem. Jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha, u njega se uzdam i njemu se obraćam. O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne odvede do toga da vas zadesi ono što je zadeslo Nuhov narod, ili Hudov narod, ili Salihov narod, a i Lutov narod. Nije mnogo prije vas živio. I tražite oprost od gospodara svoga i onda mu se pokajte. Gospodar moj je uistinu samilostan i pun ljubavi. O Šuajbe, rekoše oni, mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jedan, da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag. O narode moj, reče on, zar vam je narod? O narode, reče on, o narode moj, reče on,
Zar vam je rod moj draži od Allaha, koga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono što vi radite. O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Vi ćete sigurno saznati koga će kazna stići, koja će ga osramotiti i koji je lažac. Pa čekajte i ja ću s vama čekati. I kada je pala naredba naša, mi smo iz milosti naše Šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi nepomični osvanuli. Kao da na njoj nikada nisu ni postojali. Daleko bio Medjen kao i Semud. I Musa smo poslali sa znamenjima našim i dokazom jasnim faraonu i glavešinama njegovim, ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno. Na sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u koje će doveden biti. Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratit će ih i na onome. Strašan će biti dar kojim će darovani biti. To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo, neki od njih još postoje, a neki su sa zemljom sravljeni. Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi. I kada bi pala naredba gospodara tvoga, ništa im nisu pomagala božanstva njihova, kojima su se, a ne Allahu klanjali. Samo bi im propast njihovu povećala. Eto tako gospodar tvoj kažnjava, kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjava